Kani gadega Patisi TV. Ki arngot kinoi lam jang kesang ki kenthe jang ka Bharatiya Janata Party Mahila Morcha bakan top ya ka Presiden ka Vijaya Rahatkar bat ka General Secretary ka Puja Kapil Mishra henne ka sngi ka arpo artari ujemang hadien bakilawan poi hakane kanong ba Shillong kelai kendo ru yi kinong pathai kubor ha Assam Christi Kendra Shillong haba karna kinong pathai kubor kini ki arngot kinoi lam kenthe jang kesang BJP kilaong ba ka jing temu hi ka ba khmat e halor ke jingwan juki shakane ke jela kalong ban penklan ke seng BJP hakane ke jela khamtam da ke jinge sim banta ja ham juki kenthai banwan ra ya ke jingjab juki kertong ke BJP hakane ke jela hake election MLA ke ban long house nam arzar kat pra banwan kini ke arngot kino ilam ke BJP Mahila Morcha kila penksan susyo ru ya ke BJP da ke boong bo menteri rang ba do kari Narendra Modi ula penkre ru ya ke skim bakarpang na ke banta ban kentiu ya ke bahakamiat juki kenthai haki babon kiliang Hakane ke jing kendo bagi nong pathai kubor nakalang ka BJP Meghalaya State Unit laidan langkat ru Presiden uba Shibon Lingdo nang ta ka Presiden jang ka BJP Mahila Morcha Meghalaya ka Kong Pelsi Snaitang bat kui kiwede भारतीय जनता पार्टी के यानी कि पूर्व जो जनसंघ था तब के अध्यक्ष इस विचारधारा के साथ आदरणीय दीनदयाल जी उपाध्याय जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का नाता जुड़ा हुआ है। उनकी जन्म शताब्दी वर्ष अभी इस साल चल रहा है। इस साल में हम विस्तारक के रूप में हर एक घर में जाएंगे। महिला मोर्चा हर एक घर में जाएगा और हर घर पर जाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए जो जो योजना बनाई है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसी के साथ साथ टॉयलेट्स की योजना उसी के साथ साथ स्वच्छ भारत मुद्रा योजना उसके साथ साथ कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट ये सब योजनाओं के बारे में महिला मोर्चा हर घर में जाके इस योजना के बारे में पॉलिसी के बारे में लोगों को अवेयर करेगा। हम लोग चाहते हैं हमारे पार्टी की विचारधारा ही है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और महिलाओं को बिल्कुल साथ साथ सम्मान के साथ चलाना चाहिए। Bharatiya Janata Party Mahila Morcha wants that due respect should be given to women and women should be inclusive in all the projects and in all the programs of the party. हम ज़रूर पावर में आएंगे। हम इसीलिए आएंगे कि हमारे लिए सिर्फ सत्ता जो मिलती है वो सत्ता हमें मिल गई और बस हम खुश हो गए ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि उस सत्ता के माध्यम से हम लोगों के लिए बहुत अच्छी वेलफेयर स्कीम बनाएं। जैसे आज आदरणीय मोदी जी की गवर्नमेंट बना रही है। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए भी सत्ता में आकर हम उनके वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा काम करें। हमारे पास बहुत अच्छी कल्पनाएं हैं वेलफेयर के लिए, वो कल्पनाओं को हम आगे लेके जाएं और जैसे हम आज केंद्र में और बाकी भी राज्यों में भ्रष्टाचार मुक्त हम काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल वही काम हम मेघालय में भी करेंगे। We are confident that we are going to form the government after the 2018 assembly elections. We shall implement all our welfare schemes and we shall ensure that it is a corruption-free government where the government works in a transparent manner. Hadian kini ke jingkendo berkinong pathai kubor Nakalang ke Patisi TV kalai keren kerpang ru tang bat Presiden ke BJP Meghalaya State Unit ba Shibon Lingdo ban sngap ya kanya jong u halor ke jing temu jong kisang rilum ke jela ban yetre lang hakanik election MLA banwan kembala penpau ru MDC ke UDP na ke nongkrem constituency ba HS la hakini khindiat sngi balala Iya ke jing ete bat ka jing mi got kubor jong ba HS la ba unitre lang bat ke HS PDP Kato kata ke internal problem ke jongki ke internal arrangement ke jongki. Nakalian jongi ke UDP ke BJP ngimpat don kanu ka alliance bat ka UDP dan bat ka HSPDP. Ngingi dah tre ban strengthen ya lagarong jong organisation ban yakun ya barok konsensus. Hakabedai pat bakajing sha ujor FIR jong wei ni kinoi lam ke BJP Meghalaya Union uba je eling do ha wei pat upara dekhot jong ke BJP hi uba Shibon ning do ulaong bakane ka kam ka song hakasna trekam jong ka seng ka ba khmi ya ke jinglong jiman jong ki dekhot jong ka seng ne ke disciplinary committee
Kalau company parti jongi ngidon laga disciplinary committee. Ka jing IFR jong we naki baklaim baudeu member jongi namar ngidon ke sistem bi ban enroll online enroll offline enroll te ngala pha ya ka complain naga Shillong not mandal jongi ya ka jing complain jong we naki baklaim baudeu member sa ka disciplinary committee. Bagi disciplinary committee kan sa workout ban lap la udesi channel member jongi. Namar kejing keli jong aki ki ong bang pat dung member bat. Andre claim bola deu member. Lekin sa ai ka report. Kampat don ke kejing approach ba unrung member la ne ban yodon ber party. Andre hagini ki arski brade one office ban kendu yang ban submit kawe ka CD ban claim ba kadon ka jing keno jong baje lendo percaya yo tu ba marbeni yang ba toni marbeni te ya kata ka CD ru ngak lempe ngala ai ti chaka disciplinary committee ini bulan legal sir mende legal sir ka disciplinary committee kalau ban page lagi member jongi ki ya garanti ba biang ne ki biak ba biang kin sa ai report masih bun namu kuat kani gadega Pati CTV